pukul berapa patut orang tidur sebenarnya, Dok? Okay, bila cakap pasal tidur Ah. kan, it's not only about duration, Hmm. about keperluan, but also waktu terbaik adalah pukul 9 Lepas isyak lah. malam Hmm. sehingga pukul 6 pagi. Hmm. Okay, waktu yang paling tak bagus untuk tidur adalah waktu senja dengan awal pagi. Senja tu dalam pukul 6 About lebih. 6 to Tak bagus. 7. Why, Dok? Because semasa itu berlaku transisi hormon yang besar dalam badan kita. So badan kita tengah prepare kita untuk rehat when it come to 6, 7, 8 macam tu. Dan di waktu pagi pula daripada seawal pukul 6, 7, 8 tu badan kita tengah prepare hormon-hormon nak aktif. So Dia tidur pula. bila tidur dia jadi confused. Yes, badan jadi confused, jadi hormon jadi celaru. Tu yang jadi tak betul. Apa efek, Dok? Selalunya daripada sudut psikiatrik lah. Orang yang suka tidur. I selalu bagi tahu tidur lepas subuh lah. Okay. Apa selalu efek dan tidur lepas asar ni? Okay. Dia punya effect is if you do it like macam once a while, dia tak banyak effect dia. Tapi kalau you buat berterusan secara habit, dia akan mengacau bilau. Disturbing dah. Disturbing your hormone. Yeah. So body you tak tahu you ni nak fighting for the daily stress or nak recovering at night. Sebab badan kita ni ada buat siang untuk you stress, struggle, buat kerja semua, malam untuk you reset. So bila you buat macam tu, badan jadi confused. It's like sleeping times, kalau you tidur siang dengan you tidur malam, tak sama kualiti dia. Because it's like macam orchestra, you need to have like the harmony of hormones. So kalau hormon you lari dia punya beat kan, tak nice lah you punya orchestra tu.